Ekинчisi, beygünü adamdardı öldürü. Televizordan görüp atabız, özleri görsetip atat. Jurnalistler gelip kasalarda öldürüp atışat. Andan sırtkar biyaktan bargandar janağı bizim жердешибиз мынакей Барпылы каяктык жанагы мечит алынган жер каерде? Сузактагы. Жок, Барп эмес, Сузак наркы центрде. Масадандан. Танкага түшүрүп аны жардырып өлтүрүп атат мисалы үчүн бейгүнүү адамдар. Бечара ыйлап атат, бирок аркага жол жок. А окшогондор толтур өлүп атат. Биз билгенибиз, билбегенибиз канча. Бечара ошолорго кошулбаган үчүн эле өлүп атат. Же мусулман болбогон үчүн эле өлүп атат. Шариятыбызда башка бир гайры динди динибизге мажбурлап киргизүү жок. Куранда ла икраха фид-дин, динде мажбурлоо жок деп айтылат. А булар эмнеге мусулман болбойсуңар деп эле кыйнап, аларды өлтүрүп, кырып кадимкидей эле жок кылып атат. Ушунун бардыгы алардын кылып аткан иштеринин туура эмес экендигинин бири. Аллах Таала Исра сүрөсүндө айтат: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Аллах Таала өлтүрүүнү арам кылган жанды жазыксыз өлтүрбөгүлө. Жазык ошого татыктуу болсо, ал башка кеп дейт. Туура, шарият боюнча кээ бир адамдарды өлтүрүү бар. Шариятта өлүм жазасы бар. Бирок кимге десе, адам өлтүргөндөргө. Эгерде бир адам бирөөнү өлтүрсө бейгүнөө, ал өлүш керек. İlgeri biri 10 çaktı adam öldürüp türmege düşüptür. Düşse advokat aytat deyt, eğer de biz uyalbay ile İslam şariatını işe aşırganыбызda uşul adamdardın birösüne başkasının bardığın ömürün saktap kalgan bolat elek. Kanday dese aytat, sizler varvarçılık deysinger İslam'da, adam öldüröt deysinger. Bizdik aşıp ketти varvarçılık. Eğer uşul adam birinci adamды öldürgöndө, oşol öldürgön üçün özün kasas kılıp öldürgönübüzdө kalgan öldürбөйт эле дейт. Sizler Kur'an'da kattı aytıp koygan, dinde kattı aytıp koygan, adam öldürgöndө kantip öldürөбүз, adam öldürüp bolбойт деп айтканыңар менен адамдар өлүп атпайбы биякта. Kur'an-ı Kerim'de kızık aytılınat. Kasas deyit. Öldürgönlük üçün ölü, al ölüş gerek degen sözdө adamdardын ömürü var deyit. Demek birinci adam öldürgöndө özünü öldürsen kalgandardын ömürü oşol жерден сакталат деген маани келип чыга, урматтуу бир туугандар. А бул жерде жок, адамдарды өлтүрүп атат. Шарият боюнча адамдарды эч бир себепсиз өлтүрүүгө болбойт, а бирок ислам мамлекети кадимкидей эле өлтүрүп атат. Elçileri öldürü. Baş kesmek var, til kesmek yok deydi. Kanday gana kardı soğuş bolbosun. Çingis Han ubagında dele elçi olup gelgenderdi öldürülgön emes. Bardık dinderde bu nersege tıyuu salıngan. Elçinin özüne jaraşa ordu, kadır varkı, ızat urmatı oladı. İbn Mes'ud radıyallahu ta'ala anhu aytat, Paygambarlar yolu boyunca elçiler öldürülbeyt deydi. İmam Ahmed rivayet kıladı. Paygambarlar yolu boyunca elçiler öldürülbeyt deydi. Hazır kuçurda jalpıga malumda karajatların jurnalistler için dele kavar jetkirүүчү elçiler bolup sanalat. Hazırkı jurnalistler oşo uzunçuga bar katışıp atkan, soğuşlarga katışıp atkan pressa degen жазуучулар bular elçi bolup eseptelet. Anken oşol jerdegi kabar başka jaka jetkire turganlar. Bulardı öldürүү şariat boyunca tıyuu salınat. Al endi bular bolso köptөгөн jurnalistlerdi açıp çıkıp öyle öldürüp asıp moyunun kesip başın futbol kılıp tebep naraka türtüp koyuştu.